Pokrenuo se sa donjeg lejna, jel, konačno. Puši bre kurac mamu ti jebem glupu. Jebeni retarderu jedan. Jesi retarder jeboti, mam. Retarder, jebem te u jezik mamu. Popušiš mi kurac ciganu jedan. Ciganu jebem, nauči padeže mamu ti jebem glupu. Ciganu jedan smrdljivi. Jebem ti bosance odvratne mamu van glavat. Jebi si mater retardu jedan. Koliko si low mamu ti jebem glupu pičku. Gledaj ga, gledaj debila jebote živ. Šta pričaš, busta ga aurom? Nabu jedan. Aj priči da te neko razume, ono izvadi kitu iz usta jebote živ. Aj šuti cigane jebeni jedan smrdljivi. Kurac više srbijanskih cigana otpod od. Aj ponovi sad bez malo kite usta. Jel me sad razumeš, A sad sigurno dva, a to ti specijalnost. Vidi se da si na kevu jebot. Specijalnost. Izdat kitu iz usta, majmučino jedna. Šta ovaj šampion radi solo na midu? Završa ti keva sa jebanjem, brate, možeš da odeš u svoju sobu nazad da spavaš. Sa njom, jel? Hoćeš doći ti? Ne, brate, ja sam juče, dosta za mene. Ne, prvo ću nju, pa će onda tebe. Svoju kevu, jebote, ja ste bolesni u pičku matre. A, nema šta bre. Jel vjeruješ sve što se priča, bre? Ti si dečko bre debil. Koristan drvo jebeno. Roll, pušač kurca. Znači, uzeo si jebeno, jedan vard si uzeo u game, nešto pričaš. To je jedan vard više od tebe. Ne, nego to je retard sebe umislio da je uradio stvar nešto, a nije ništa. Kupi si kurac. To je standardno Srbija. Ma napušiš mi se kurčini retardo jedan, debil. Jel sad razumiješ? Mamu ti jebim, pičku. Kupi si kurac. Uzmi jedan vard, riješi game, retardo jedan. Kupi ga mamu ti jebem odvratno. Kupi ga ti i nabij se na njega retardo jedan, debil. Mi si ganjamo, a ovi retardi šta radi? Vidio vi retarda šta radi. Znači, kako je ovo počelo uopšte? Da vidimo taj moćni team fight. Znači, Ajuj, bože. Vidi ga. Vidi ga što smrdi na mjestu ovdje. Znači, koliko je? 12:30. Mi se počinjemo gore tuđi. Počinje chase. Dobro, Milan dole siluju kao i obično, a ovdje je šaman. Šaman je mrtav. I Puđ ovdje stoji, dok ovi nas ganjaju. Vidove majmunčini glupi. TP-uje se dole, likov nas ganjaju već za 20 minuta. I on se degenerik dole TP-uje da blokira Isusa ponovo. Vidi ga sad dinaju, vidi ovo. Sad će mi šta je on radio u stvari dok je bio pod zmicem dok se ovi nas daje. Znači, Puđ play od perspektiv. Cijelo vrijeme nas je retard gleda u pazovu. Ima TP i sve ima. Čovjek gleda. Bože, kurac i uživa. Vidi. Čovjek uživa, gleda, vidi. Ma ova dvojica mora da su istoj sobi. Jer ne vidim drugi razlog zbog čega se puši kurac. Dok se mi fajtamo na top lane. Koristan drvo jebeno. Roll, pušač kurca.